Mame Mao Aquaba and found Bragan and Sam TV GH so what friend me Adjoa searching. Tɛɛth Paul abemunum. Na me di we twem keke. E kasa o ka se me ma omuwo no anya kwa. Yen hwe ne akoso. O ka abrante bi e friend Major Maxwell Mahama. Turn to same. So no so mine ya illegal mine ya. Ye hu did there never again. Anyway, Tɛɛth Paul. Kwame. Yenya. Major so. Baby Galamsey dia bedru nie. Etime yi wiemhyan fi soro abehwe fam ekunipa nwotwe ha bien bebre na minimo bia no nim opanyi limona Muniru na sena semi Friday my marriage my prof sena Sisiana mo de kire me say no ma ka chen so be mama bonyo man Friday on his birthday. On his birthday. Chat on nipa no one Nipa na send me chat ni ya Sisia ya ka say ya o ka chen no say I'll have them make some noise on radio and television for you and also wow thank you very much and this was on Tuesday evening, 10:07 p.m. Ntinipani bisani se obedre na ochina na Friday na 10th na ono so Friday no so ne o check enti mema ya bonyuma ma radio ni TV na ye hu dede nti nkomo ne Muniru na o screenshot ya copy they send him no We are but mortals. Oh yeah. But do we ever learn? You see bibi wom ana send your prof Jacob Taka and hwete sam ye be hu de say adwoa we'll go back to our old ways. Dr. Paul meet you forensics for yes mo di kan ka say I didn't need the South Africa, but anyway let me hear your thoughts. Okay. Don't let me railroad you into any conversation. No, I want to hear that. That's interesting. Maybe kan Kwame Mama abusuafo yakọ Ghana fo nyina esanse nsha ewo ye ntam se nipa eso sen mpapamu a ewo ye ntam enti se wonim wom amu ye nipa nko ade ewo se sebe ne ekọọso no yama abusua yakọ. Personally, no, mene Dr. Maneboama I adwuma wo 37 military hospital. Oh, I see. Years back as a civilian employee or also civilian employee. Or any pebia on TNTM, but or casa a dear way na mepa or you're very assertive. Obeka no boko, and so be making sure say I don't know atoniquam pepe. Squadron leader Anala, or a friend to the Wepever family in Tamale. Okay. Inti ono si obi a metimi aka se oye abusua adamfo. Na said dem kan na omo maka no se me no more personal encounter ana ye ni no insha ewo ye ntam se Ghana fo se nipa nko ade wo se yema abusua yako. Eni nyina Galamsey sam ya said the prof ekan na Galamsey sam no as a forensic scientist kakra meka fa ho ne se mpempi ne ya ide ani hu ene ka ho asem se environment ne ya se environment ne ade but wo hwe ne yentimi mfa ya ni hu no mpo a eno mpo bro ne ade ani hu no esan se chemicals o mu yusu ne ade no ebetimi cause a lot of genetic mutations ayen daache emma aye be wo no omo ebeba ewiase ne problems bebree. Say a bit me physical, be say be obi oni ano ni oni nsa ne ne keka ho no de yen nyina bit me hu na ne yen hu ne say sa heavy metals na ewo nsu mu a Ghana water and sewage treaty nsu no mu treaty a omo nyi heavy metals no stability ne na omo ye hu adwuma say be nsu ne ni bete ama yetime yusu ofie
Into heavy metals na won't so na aka Ghana water and sewage a treaty no. Kwame me ni mo bi owo man mo obeka se me wosika bebre intermediate ensu a me di dware no me krafri amono ne ha na me di dware wa ko ka se ensu no ana ensu a mpo me di twimese anopa no me tofri amono ne en ma yusu but won fa wani hu se ensu a wo yusu no sa heavy metals and say wo ye president say wo ye security man say wo ye Galamsey say wo ye Galamsey ye nyina ye at risk. Enti mefoa de prof kan so say maye ma omu wo ne nyekwa ye ngina se wo yi so e make sure say Galamsey no ye to ase kwata sebe enchirima no nsunsuanso a ede beba omo so no ni nyina e be free ho eno achi no statement aye de ba out no e wo enan bebre a ye betime aka ho asem ne di kan ye baby atroyanchem ne see no eye crime scene na baby a ewimsan no etehwe no said the emergency responders no a treaty situation no man treating ye ne di kan ye international guidelines I was say yetimi follow na ye make sure say bibi say see a ye bibia wo ne kwan mu said the beya bibia bedana kwan mu pepepe crime scene bia bibia bone esi omo ye hwehwemu ekoso mo kwakwa hwehwemu ne di kan ye wo so mo ye se wo so mo call ho ne kan cordon ewo brofum omo de tape omo twa ho sie twa ho nyina asia yellow tape bia ye de black actually say crime scene na ayese omo age ho no ji a omo age ho no ewo ne nti a omo etwa ho nyina asia se ma obi a onni nimdia ye de ye nhwehwemu no enko ho ne tie ne se wiemu hyan no ho mpane a eto form eye debris no ene apane nketenkete ebiso atototo ba bi ni ade no Kwame we me no otitwipa we say Rongo na from na Rongo to Accra ya wo me won kokko otitwipa enti wiemu hyan no ho apane a atoto form ne amu na emu acheche ne niema ewo bebi a ade ne siye no ewo se yema ne da ho ne twa ho mfoto eteki videos ewo eho sisi akra de nyame adomunti ye betime use drones and they take area images bebi a wreckages na abubu nketenkete no ebi akotototo ehun hia ne nti ehun hia kwa me ene se yetimi use science physics and mathematics ya yesuan wo school ya etimi de calculate hu se wiem hyan no bibi to no ewo wiem ana explosion esi wo wiem ebo bibi ewo wiem ejato mu ewo wiem ana se ebo form answer epai because bibi to wiem hyan wo wiem na epai a bebi asa ehun apane bekoto no ebe wa yie na mum se ebo form na explode a bebi a ye fensan ehun nema ketenkede bekoto no ebeben into betime use science e da ye calculation ehun se ade we na see answer atorenchem no AC ye friend crime scene reconstruction okay but omo mo kwae no omo anye sanemo we nyina ekosi se omo wo area ho no yemfa ne se omo te enkura na ebe ho no mu di kan ko ho enti na official bi eni ho enti yete se ebi mpo afifa watch ne wiemu hyan no ho neba nketenkete bi di ko mo fie se be omo de koto na omo na nanom da che omo de akira musu omo de akasem ade we sie no na meti ase but men for to because a lack of education omo nim say adena ye fa no e won sunsanso a e de be bra hwehwemu om be pesa om be ye no mahuni ntia ade ne si